Thlik Thlok news clear tu te chibai ule silaram ngai kania chanchin langsar zuai lo ngai thlang u India in China ne na in lai china tha siam atum ni in Prime Minister Narendra Modi an asoi Home Minister in relu ta wanga rui ho ron lu tam thei thu asoi Ukraine Parliament Speaker hui parubi ka hlum ani dan kalin helta thok tu da he ni in any in ansoi tuna chanchin king changzokin India in China ne na in lai china tha siamatum ni in Prime Minister Narendra Modi an asoi ni nio Shanghai Cooperation Organization meeting a telin India ram Prime Minister Narendra Modi chuan min pathiani khan China President Xi Jinping hena India in China ne na in lai china siam that adu thu asoya US in sia lak ati pun daulet na sum don na le sum pe pun na lama tho ho na tha jok nei dan tur an sei du na ni Narendra Modi hi kumsari chunga hetiang meetinga atelen ma saberania ram patni shwai tu te hian ram ria remna le muana von him te po an soya kumsang hi le som hi atanga ram pati in kara thona in kalpo top topo he in biak na awang hian thar thole ngal turania China hian Indian hena fertilizer te rare earth tele tunnel boring machine te shal chu akhap na po a hlip don ani Mizau talena kan sigrechin lomendong LPS bot say Mahindra XUV 3XO Mizau talen sang ni le somhi panga chu inrinizan khan zo fel ania hey inti sia ga hian kan secretary Robert Lianmal Somatel na 2MG chuan runners up loman andonga hey inti siak na hian kumin Mars kha a talen han sang ni le somhi panga kan buat seya loman pathum na dong tu wanlal hupuya kanan veng aizol chuan loman pakhan na adong boka Thlik Thlok chung kwa chuan an pani hian kan lompui hle ani nimin pathiani tlaidar nga le minute somhi khan luangmol kaushan aizol biak inchu mi pakhatin aswa sama kaushan hian he poi khoin hei poi anti rualin kaushan ti om takin poi khoi tu hi ngaidamin an chong trai pui ani an kaushan upa le secretary upa MS rin thanga chuan emi thu hi video siamin apuang chuaka tlaidar nga le mi somhi vela khan mi pakhat chu biakina lutin alu na hi koran upa te thut na hnung dar thalang tikein tiang chuan alu ta chumi wang chuan abana hian hliam na tak atuara atha te po chata avein te chata tuna hian damdoina enkolmek anin kan thria kan mai cham te kan pulpit te kan lectern te le kan khuang te soisak ania tin bible te po chiangin ania kan biakin suasam ania hian a khoi tu hi koran ho hian engte kong main kan dem lova ama sual na thom ero hi chu kan huwa ani biakin suasam tu hi ain hliam nuala damdoina enkol ni in kaushanin an chong trai puya biakin suasam hian har san na sa athlen lo thunga luangmol kaushan hian an kaushan kumza din an loma nimin khan an lom na hun top ni in pathian hatho ro pui tak an kaushana athleng me kani Home Minister in relu ta wanga rui tho ron du tam thei thua soi Mizoram Home Minister ke sap dang chuan Mizorama rail kongthar September ni som pathuma hontura ruam hanchu mason na ro pui tak ani rualin he mason na hian state dang atangin mi khwal tam jok ron lu na kalkong a hon zau sakdona chumi pialama alet zonga rui tho lo lu na kong pakhat ani theya chumi awang chuan dan hoya Mizoram ron lu te fel fai taka chin chiana an ron lu theinan ILP pek chua konga film khurzoka malak achul thu Bairabi SDO officer sarkar official le tom ngai pol shwai tu te ne na anin komna indinical ta August ni somthum khan asoini Home Minister hian Bairabi sub division to in inner line permit ILP check gate police station le rail station te amhuna enfia ramri po to in ven himna din hunte enfia halani Mizoram rui hlau adwar leya tuna hian Mizoram rui hlau tuar hun antong hial tia soi a ngai thaini in aizole khodang tam taka chhun pachanga po kholaya rui hlau ngai te anzalen emema wantlang huna te po injection mu tur anom fawa rui hlau do konga na sajok amalak angai hle ani August ni somni le pakwa khan khozol district level narco coordination center committee chu additional deputy commissioner pulal fakzwala kaishwaya chukhomin ai
Khozol district chunga rui ho do konga malak dan tur an soi hawa September that chungin Khozol vanglai Presbyterian kaushan no pangsol ni chonu in khom na le biate high school ate campaign nei turin an rela hei ba ka hian kotpa enforcement team ruatin mun pali to tura an ruam han fel bokani Nasamuk Bharat Abhiyan Pualin Mamit Charko na changa fil veng thleng rui ho do kong so na nei ania GSA playground na hemi puala zirlai te ta na buat sai essay writing le poster making competition buat sai lomman semna pukelal tom lava chairman district level NMBA committee district board sub ni bokchuan anei Dr. Laurin Fela medical superintendent Mamita Nasamuk Bharat Abhiyan 5th anniversary pualin rui ho do kong so nei ani August ni somthum jingkhan 5th anniversary kai shuain kalkhom ten rui ho ti velo tura intiam rolna annei hal bokani Sept National Sports Day manani August ni somthum khan Sept District Sports Committee board sain Sept National Sports Day manania Sept District chunga Sports Association bultumin in Tansiak board sai ani Ukraine Parliament Speaker Hui Parubi ka hlumani Inrini Khan Ukraine Khothang Lam Khopui Pakhat Vifa Ukraine Parliament Speaker Hui Andri Parubi chu mi tu ti shialawin akap luma Prosecutor General Office Saidan Suan Parubi hi munlem huna voi tam takanin amuna hian athi ngala report chen khata chuan voi riat ka nia soi ani akap tu hi tanbo halin ngor takazon zui ania Operation Court Nema Siren Mingwa hialin akap tu zon na hi kalpui ani Parubi hi kumsom nga palimin na to zom du tu ania April sang hi le som paruka changa August sang hi le som pakwa chungkhan Parliament Speaker ania kumsang hi le som pali February achanga August la chungkhan Ukraine's National Security and Defense Council Secretary alawni to boka Russia in Ukraine arun huwa Ukraine Territorial Defense azom ani Hein ka na hi politics ne na ain zom ring an oma Russia ain rol hial niaring po an ombokani Donor Ministry Joint Secretary in Lungsena Oil Palm Chin hun atlo August ni somthum khan Ministry of Development of Northeastern Region Donora Joint Secretary ang suman day chuan lunglei district chung lungsen khwa oil palm chin hun plantation te amuna to in oil palm sing tu te har sat na le mamo sang sang IN puya kun hathok tu te nen aning kom khom bokani Joint Secretary hian oil palm chin hun ato na hian oil palm sing tu te din hun le mamo sang sang en puin Department how to te nen hlok zoka oil palm thar chu ani theinana thilpoi mo sang sang le malak dan tur te an soi hawa oil palm shal suana konga har sana lian ber pakhat aphurna kong ling road mamo na te amuna hian mupuin an har sana sutyan na tur project ngai tu ani tur thu asoi bokani Israel in Gaza khopui laktumin beingor zel Israel chuan Gaza khopui laktuma abeina chu ngor zwal zelin nimina thona le laipui manga abeina mi somthum ai tlem lo an thin in shiat ani Israel hian karthum liam ta chang khan solovin Gaza khopui hilak tumin abeitoa zirtomni khan somdolna lam thoktu te tana chetna hongin beina hi achol sanzoka inrin nia chang khan na sale zualin laipui mangin abeile ani nimin pathiani taikhan Prime Minister Benjamin Netanyahu kai shuain malakza zeldan tur ngai toin candidate an chukhom nia shiat ani Israel hian khopwe changa mipui chwa nan ti in laipui mang hian na satakin abeitoa sipainen alu chil hial nia thudon ania heti lai hian inrini khan Tel Aviv a he in beina hi ti top duin mitam tak an pungkhom thungani Israel beina awang hian Gaza civilian singruk le sang thum chuang an thito bokani Congress in Lunglea University da du Congress Bavana thu soin MPCC Vice President MLA Singun Lian Sunga Chuan Mizoram State University din tu chu an party in Lunglea da andu thu ni na soya pungu na chuan Lunglei hian University da tura da ni na phute anei kim vek ni na soya an sarkar huna Lunglea nge State University hi anda don nin asoi bokani Aizol West Chi MLA in Loipu Vengtan Motor Atlan Aizol West Chi BL2 MLA VL Zaithan Zama
MLA chuan a bial chung loi pu veng ten changkai taka an man turin Maruti Suzuki Super Carrier motor chu loi pu veng branch wai me hna a hlan motor hlan na inkhom hi loi pu branch wai me president H lal shiat puen akai shuai ani dan kalin health ta thok tu da he ni in NEUM in an soi NEUM chuan thu chua siamin tun hnaya Mizoram sarkarin health worker da he chu dan kala kalpui ni in asoya the government of Mizoram regularizations of CSS employee scheme 2024 article 14 le 16 bots here in NHM waya thokmek senior zokte kalkanin junior zokte ada het ni in ansoya phut le turin sarkar an ngen ani NUM hian hemi chungchanga an lung oi lo nei a ma point an lo lan tir to ani FCA chungchanga congress in sarkar dem Congress Treasurer Dr. Lalmal Soma nga ka chuan Assembly of Forest Conservation Amendment Act sang hile somhi pathum pom ani awangin sarkar adelma kum sang hile somhi pathum khan Congress ZPM le khati lai rorel lai MNF po khan andu lo tonin alo sei bokani voina chuan ZPM kai shwai sarkar hian engwangi adu le tak ZPM kai shwai hnuaya thilkal hi amak chho zela Central BJP atanga norna anasa M13 kan zot ani ati Congress Party in sang hile somhi pariat in than a sarkar na anchan chuan changtlung zokin NLP an kalpui don ni in Dr. Malahian asoi bokani chuti jong chut chanchin thar kan ngai thak theite chu ania taida ruka news kanon puang le dona kan news te buthei zel turin kan channel te subscribe pa notification on turin kan ngen sewni tin bulchan tir kan ni awangin ma kan son thei dan tur rod na le ngai dan te comment box tama khan in thachung lawin min lo pek sak cheu don nia